Live laNkulunkulu sencwadini yaDaniel 11 verse number 32. Lithi, he will flatter those who hate the things of God and win them over to his side. But the people who know their God shall be strong and do great things. Utawukhohlisa labo labangatithandzi tintfo taNkulunkulu abazuze bete ngakuye. Kodwa labo bantu labamatiko bona uNkulunkulu wabo batawukwenta timangaliso letinkulu. Live laNkulunkulu lisho njalo ngilimbandzakanya ngelive laNkulunkulu leliphindze likhulume ngemfana noma ngendvodza lebitwa ngaGideon. Makufika ingilosi yaNkulunkulu simo sibhedza, simo sisibe, amaMidian atendela kubantfwana bemaHebheru. Uyafika ingilosi yaNkulunkulu ithi, Gideon, chawe linemandla, hamba ngalawo mandla loniketwe wona. Uthi Gideon, ulahlekile, ngeke ungibite ngelichawe sibe sive sakithi sidliwa ngamaMidiane, ngibe nami ngibhacile, ngisila kolo, ngisila ngifihla kwekugcina. Leli verse-ke lesilithola kuDanyela lelithi uyawukhohlisa labaningi. Likhuluma ngesimo la emandla ebumnyama abonakala aphumelela. Babonakala nalabanengi sebawenda angathi aliciniso kanti bayati ukuthi ngemandla ebumnyama. Lithi-ke leli Bhayibheli uthi lo mubi masatenda letintfo labanengi bamshayela lihlombe baze bamlandzele noma bati ukuthi ngilo mubi noma bati futhi ukuthi unemanga noma ungumchubi wemanga. Libese lithi, but the people who know their God, likhona lohumusho lithi they shall do exploits. Leli lithi they shall do great things. Ngifuna ukuthi bantwana baNkulunkulu, lo Nkulunkulu losibitile sithemba noma kungathembisi ngoba sathi yena ukuthi wethembekile. Ngabamfisha nje kanjalo evini laNkulunkulu. Ngithi kulesikhathi lesi ithi i-theme yanamuhla, endurance for the called and anointed. Sikhuluma ngekuthi sekufika isikhathi sekuhlolwa kwe-endurance. Lo mzabalazo weMaswati will not be for everyone. Kulesigaba lesi lo mzabalazo weMaswati uyahlunga the called and anointed for this job. Lababitiwe, labagcotshiwe, bagcotshelwa lo msebenzi. Labo they are not looking for any gain, ababuki lutho lokuyinzuzo. Those are the anointed. Kubohle kubalula mawewukela nalo ngakabitwa agijime phambili aphakamise isiswebhu athi ayibhekele lo ngakabitwa nalo ngakagqotshelwa. Umzabalazo uyafana nelibandla. Libandla lenkonzo iyativeta ukuthi ngibani logcoshiwe wagcotshelwa ini. Ngeke nje nonke nibe nesiphiwo sekuthandazela. Labane isiphiwo sekuthandazela sivela nje sithi manifeste sona. Nalo mzabalazo ke kunebantu uNkulunkulu lathi abathunga esiswini sabomake babo wabagcoba njengoba iBhayibheli kuJeremiya lithi ngakwati ulihlwili ngathi imisebenzi yakho. Ngithi ke kule theme yanamuhla Maswati akithi kukhona abantu labagcotshwa. There are people who were anointed, there are people who were called for this generational mission. Lo msebenzi lona is a generational mission. This is not a fluke. This is not a sprint. Lona ngumlandvo. Lapha kujutshwa inongwana. Lapha kujutshwa intfo lehlukubete titukulwane netitukulwane. This is a generational call. And kule generational cause le nkulunkulu kunebantu labagcobile. Bantu labanjengabo Bacede nabomthandeni bagcotshiwe. Njoba balapha ejele kumele ngabe bayinhlekisa ungabe sebanjani kodwa ngoba uNkulunkulu wabakhetha wabagcoba. Uma kutawukhulwa abantu ngamagama Bacede kutawukwendeka kube khona labashonako, kutabakwendeka kube khona labasejele, kutabakwendeka kube nebantu kumele babe exile. All these people are anointed for these different roles labatabakiwo kulesikhathi salempi. Noma ke inhloko yaFaro ingaba inkulu kangakanani asikake simbono kaJehova ancotshiwe. Ngilokuthi kulo msebenzi wanamhla I want to challenge the anointed. I want to challenge the called. Uma ubuva lobuhlungu ngeMaswati, uma usibuka lesimo ubona ukuthi asikahle, ungafuni ukuthi khanze ungilowe ndatimangaliso. Lokuthi ingqondo yakho mayisopa yakutshela ukuthi lento le is not okay. That is an indication that you are anointed for lenkonzo yokukhulula eMaswati. Uma lenvi kucansula uhleti uthi yathi kude lengifuna ukukuzuza kodwa le ndlela esiphathayo ngayiyangicansula.
that is a signal. Libika lekuthi wena ucoshiwe. Mawuva labanye baze beve ukuthi abahambe bothandaza, labanye baze beve ukuthi abathathe litshe bashaye into. Lama reactions atawehlukana. Whatever le anger lefika kuwe ngekwehlukana kwethu, you must know you are called for this generational mission. Injalo ke iteam ngicela